twongera ijambo ry'Imana amashi menshi. Kubera impamvu z'ibi byuma bidasezerana amatara n'ibyo twari twateguye byose, reka tubihindure kugira ngo twese dutahire ku mwanya. Ibyinshi biri mu mitima yacu. Haleluya. Kugira ngo tubikore neza, mu byo nari nateguye hano, reka mvuge ijambo rimwe. Umukozi w'Imana tumwibukira byinshi byiza, imirimo myiza twakoranye, uhereye mu mwaka w'ibihumbi 2000 niho twamenyanye. Ngewe uhavuga twari tugize imyaka 22 turi kumwe dukorana umurimo w'Imana, tubana ku manywa na nijoro mu bikorwa bitandukanye by'umurimo w'Imana, haba ari mu itorero na ministeri ya Shalom, abari hano na badukurikirana hirya no hino, twakoranye neza. Haleluya. Hanyuma ngarutse kuri uyu murimo twatangizanyije itorero mu mwaka w'ibihumbi 2012. Dutangira umurimo hariya mu Ngagara, mu buzima buri hasi cyane, turakorana. Ubu atabarutse twaratangizanyije mu bantu twatangizanyije umurimo. Hari n'abadukurikirana dukorana umurimo w'Imana, barimo Bishop Musabwa Faustin, aho ari umuryango we, na Revera Rabani n'umuryango we aho bari, nibo twatangizanyije umurimo w'Imana. Iyi myaka yose atabarutse, tugeze muri uyu murimo wa Karumeli, dufite abakozi mu matorero yose ya Karumeli 83. Twaratangije turi abantu 4. Dukomere Imana amashimishe cyane. Abapastori n'abarevera, nawe nk'umupastori twakoranaga umurimo w'Imana bya hafi. Abapastori n'abarevera pastori, n'abavuga butumwa n'abadiakoni, nabo mvuze bangana gutyo. Nukuvuga ngo umurimo wagiye waguka kugeza kuri iyo ntambwe turi kumwe nawe dukorana imirimo y'Imana myiza. Tumwibukira ineza n'ibyishimo yagiraga byamurangaga mu buzima bwe bwose. Yakundaga abantu, ntiyarobanuraga, ntiyagiraga ishari. Yari umunyamwete n'intwari mu murimo w'Imana kugeza aho awitangira ku manywa na nijoro. Kumenya kubana kwiwe, yabanaga n'abantu bose kugeza ku bana batoya, ugasanga bari kumwe bahabaganira. Abana batoya. Yari intwari, twakoranye imirimo myiza y'Imana. Turamwibukira ibintu byiza byinshi, Imana imugirire neza. Yari umukristo, yari umugabo utogutererana mu byiza no mu bibi. Icyo kintu mucumve. Hari abantu baza bajana bashika mu byiza bagatandukana, cyangwa bashika mu bibi mu ntambara runaka bagatandukana. Iwe ntiyabaga muri abo ngabo. Yari umuntu ufite indangagaciro ziwe zo kubana mu buryo budasanzwe bw'ubufatanye butokurwaho n'undi mwana w'umuntu n'umwe. Yari umugabo w'ukuri, yakundaga gufasha imfubyi n'abapfakazi. Ibyo bihe no bitindamwo, twagiye amajoro, twagiye imisozi, twagiye mu bihugu bitandukanye, tugiye kuri icyo gikorwa cyo gufasha imfubyi n'abapfakazi. Reka Imana imwibukire byinshi yagiye akora, inabimwiture. Afite umwanya yabitangiye kandi turi mu buzima bwo hasi cyane, ariko yarabwitangiye akorera Imana muri ibyo bihe byose. Imana ikwire kubimugarurira inshuro n'ibihe byose. Umuryango ugomba kubona izo ngaruka z'ibyo byiza yakoze.
twasangiye ubuzima bwa Kristo, dusangira ubuzima bwo mu mwuka, dusangira n'ubuzima ndizera ko mu nshuti nyinshi afite ku isi, ari mu bantu twasangiye ubuzima ku manywa na nijoro, ku manywa na nijoro. Yari inshuti magara, twakoranye imirimo myiza y'Imana yose, kandi yaranzwe n'ubutwari. Tuzahora tubimwibukira. Imana imugirire neza. Haleluya cyane, haleluya. Kugira ngo tidutinde, uyu mwanya reka nsabe abakozi b'Imana dukorana muri Karumeli batambuke hano imbere. Abari hano tambuke hano imbere bose, n'abakorera mu yandi matorero, n'abadiakoni, n'abavuga butumwa. Mubanguke, mutambuke hano imbere, mubanguke. Abari hano mwumvise ko twatangiye umurimo turi abantu bakeya, ariko murebe abandi bamwe baraha, nabo bakozi b'Imana bandi twavuze twatangizanyije umurimo w'Imana, ndetse turi kumwe no muri iki gikorwa twagiteguriye hamwe, badukurikirana. Aha niho umurimo w'Imana ugeze. Twakoranye n'umukozi w'Imana, kandi ikivi ciwe aragisoza. Natwe turi inyuma ko turagera ikirenge muce. Twabivuze mu gatondo, nta muntu n'umwe muri twebwe twese, aho umuntu atuye n'aho azaje hose Imana izamuhezagiza, twese tuzapfa. Twese dufite ideni ryo gupfa. Reka rero mu gushikiriza ijambo k'itorero, sabe Pastor Mutabazi agira icyo avuze, hanyuma nico twatekereje nk'itorero agire icyo ashigikiye cyangwa se ashikirije kubw'uyu muryango wasigaye, gukomeza kuwushigikira no gukomeza kubana nawo mu bihe byose tukiri kumwe. Imana ibahumugishe. Bwana asifiwe. Nugushima Imana kuko yatugejeje kuri uno munsi, kuko babivuze twarabiteguye umwaka uhirya ushize. Tugiye kugera ku munsi w'igikorwa nyirizina, duhura n'imbogamizi zimwe na zimwe ziratuzitira, ntibyakunda kuko tubikora. Ariko kuri uyu munsi turashima Imana kuko yabanye natwe mu muteguro kuva dutegura. Rero kuri uyu munsi tukaba twawugezeho. Munsi nyirizina marehemu yatabarutseho ni ku minsi 13, kubera yuko rero twabonye yuko ku minsi 13 azoba rejo kuwa mbere, nicyo twatumye tubishyira kuri uyu munsi w'itariki 12. Rero turashima Imana kuko uyu munsi twawugezeho. Bwana asifiwe sana. Tumaze gutegura uyu munsi, jewe nafashe umwanya wo gutekereza cyane, ngo haje kugeza mu gitondo ndatekereza n'indirimbo zimwe twakundaga kuririmbana nawe zitangira kuza. Kugezaho mu gitondo nasabye abaririmbyi kugira ngo zimwe twongere tuziririmbane nabo, kugira ngo tukomeze kwibuka umukozi w'Imana Ndagiro. Rero imirimo ya Pastor Ndagiro ntitwoyivuga ngo abantu babe bagitashe, cyangwa ngo tubivuge nk'uko tuzumva mu mutima wacu habe hakivuzwe ibindi. Nicyo gituma turasa ku ndego, tuvuga amagambo make ariko amajambo ari mu mitima yacu. Bwana asifiwe sana. Mwumvishe iteme y'uyu munsi
twatoranyije ijambo umuhagarikizi yasomye. Ni ijambo rivuga ngo Dawudi amaze gukora ibyo Imana ishaka ku munsi we arasinzira. Bwana asifiwe sana. Mukozi w'Imana Ndagiro, uriya munsi yasinziriye niwo munsi Imana yari yarateganyije kuri we. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo Yesu uzi ko ufite amagare ibihumbi, muri ayo magare ibihumbi harimo iryo wangeneye. Bwana asifiwe sana. Ariko icyo wampitiyemo ni ukugira ngo nzagere. Bwana asifiwe sana. Reka mbabwire ngo umuntu wese wicaye muri iki kibanza, wewe ufite igare ryawe Imana yaguhitiyemo, umunsi rizagera tuzarirenga. Icyo dushima Imana, turashima Imana kuko pasiteri yadusize ku kivi. Bwana asifiwe sana. Turashima Imana kuko pasiteri yadusize ku kivi. Imirimo twari ko dukorana yari myiza, twari tumunezerewe, twari tumwishimiye kuko umushumba mukuru amaze kubivuga. Yari nta mpamvu yo kwirwa mbese. Yari njyewe twari dukoranye igihe gito, twamenyanye nawe mu gihe gito, ariko mu minsi twari tumenyanye nawe naramubonyemo umukozi utaganda, umukozi witanga, agakora mu buryo bwose. Murabizi neza kuko twarabivuze, kandi yatabarutse ari uhagarariye igikorwa cy'inyubako twari dufite hano muri iri torero. Arahagarara agakayi kiwe yagaza yandikaga kandu n'akandi, yandikaga urufaranga rwose uko arusohoye. Twari ko dukorana umurimo w'Imana neza, twizeye nk'uko Imana yamwakiriye mu bwami bwayo, kandi umurimo aho yawusigiye turakomeje. Bwana asifiwe sana. Turakomeje, tidukitse intege kuzageza ku mugambi w'Imana Imana yateganyije. Bwana asifiwe sana. Ijambo pasiteri avuze ngo hari ijambo avuze nemeza, pasiteri ntiyagandaga. Bwana asifiwe sana. Tuja kuzara iparuwase itorero ry'Inyenkanda, twaricaye tumutora nkuko twari twaribizaye ntaba pasiteri baririmo. Turamutora, turamubwira ngo aje kurera itorero ry'Inyenkanda kuzageza turigejeje ku bayobozi bazariyobora. Pasiteri aritanga n'umwete wiwe wose, yagendaga yasibaga icyumweru kimwe, icyumweru cya kabiri akazamuka, agasiba icyumweru kimwe, icyumweru cya kabiri akazamuka. Ararirera kugeza turisengeyemo abakozi, kugeza turibonye nk'itorero n'ubu dukorana. Ubu nyine ririmo umukozi w'Imana pasiteri Rujogoti, ari pasiteri wabareze kugeza bagejeje aho bageze kuri no munsi. Imana yo mu ijuru izakomeze kumuha imigisha, nabo biwe yasize bazakomeza kubona ko byiza Imana yabateganyirije. Bwana asifiwe sana. Ndashimira abantu b'itorero rya Karumeli. Bwana asifiwe sana. Tumaze kugera mu guhamagarwa kwa pasiteri, titwacitse intege nk'abadafite kwizera. Bwana asifiwe sana. Twarakomeje umurimo w'Imana, ndetse mu gikorwa haza ibitekerezo byo kugira ngo dufashe umuryango wa Ndagiro. Abari bashinzwe iyo komisiyo baraza kubivuga. Abakarumeli baritanga mu buryo bashoboye, abakristo batoya, departema zose zigize itorero, abashumba bakuru b'itorero basezeranye ibintu, baratanga amafaranga. Ndashimira abakarumeli kuko ibintu byose batanze babyishyuye, nta kintu na kimwe cyabuze. Barakora kugeza ibintu byose bagiye biyemeza babigejeje mu maboko ya komisiyo. Ndashimira nanone umuryango w'abayumbi bazanye kiriya gitekerezo, kandi kigakogwa kikagera ku ntego yacu. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ndashimira abantu twari dufatikanyije muri iyo komisiyo, baraja kuvuga imirimo yakozwe. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ndashimira abayobozi b'amatorero ya Bujumbura, mwatubaye hafi muri kiriya gihe twari turimo nk'itorero twihebye.
muradusura, muradushyigikira, muradukomeza, mudukomezanya n'umuryango wa Ndagiro. Turongera turarema. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Ndashimira abanyabujumbura imirimo mwakoze kubwo umuryango wa Ndagiro. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Bwana sifiwe sana. Mu kurangiza nanone tumaze gutegura uyu munsi, ijambo ry'Imana riratubwira ngo itorero nyakuri, itorero nyaryo ni iryita ku mfubyi n'abapfakazi. Ibikorwa abakarumeri bakoze ni byinshi, ariko nanone kubw'imirimo myiza y'umuvandimwe twakoranye ntiducogora, ntiduheba, turacyari kumwe, turakomeje. Itorero ryaricaye riravuga ngo mu gukomeza gushyigikira umuryango wa Pasiteri Ndagiro mu buzima bw'aha ngaha muri iki gisagara dutuyemo i Bujumbura, bwateguje envelope y'amafaranga 700,000. Ubwo bazayashyira muri envelope, muzabona abayobozi b'itorero baza kubishyitsa. Imana yo mu ijuru ikomeze kumuha iruhuko ridashira. Amen. Mu munota umwe mugihagaze kugira ngo tuze gufata umwanya muto. Uyu ni umwe mu bana yareze, tubivuze gutyo kubera ko nyine yamureraga ari umwana, n'umugabo yarakuze. Pasiteri Jogoti mu majambo abiri. Imana ishimwe. Ntidusubira mu majambo ko bagiye bayavuga menshi, gusa pasitori yatureze neza mu by'ukuri, kugira ngo uva aha mu gisagara buri cyumweru uzamuka iriya ruguru hariho benshi byonanira, ariko yaratwigishije, aradufasha. Twari abakristo bake cyane kugeza tumaze kuba abakristo benshi. Aho hari ibintu byinshi cyane. Ijambo rimwe mushimiraho, yagiraga urukundo rwinshi. Mu by'ukuri ntabwo yigeze ampamagara kuri telefone ngo ambwire ngo pasiteri, yagaza ampamagara ngo bite papa, cyangwa akambwira ngo dayi. Nayo majambo abiri yakoreshaga. Yagiraga urukundo rwinshi, ntubona ko mbivuga. Ku bw'itorero ry'Inyenkanda tuzahora twibuka pasiteri, kandi dukomeje umuryango we, imirimo ye yakoze turayizirikana. Ku bwa paruwase nanone bampaye envelope kugira ngo nshigikire umuryango we. Kamadame wahaguruke nimuheze. Amashi menshi ku Mana. Murashobora gusubira mu bibanza byanyu. Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza. Nk'itorero rero Imana ibaho umugisha, kandi tuzakomeza tuzirikane neza. Iki gikorwa twacitiriye ngo ese Imana n'abantu bazakwibukira kuki. Niryo jambo rigize iyi nsanganyamatsiko. Imana n'abantu bazakwibukira kuki. Ibi bikorwa by'urukundo twadukora ni ibikorwa biherekeza imirimo myiza twakoranye n'umukozi w'Imana. Reka rero twumve umuryango ufata ijambo, hanyuma turaza gukomeza ibindi. Yesu ashimwe. Muze gabo umuryango duhagararane twese tuvugire hamwe, tubanguke. Jewe ndavuga mu buryo bubiri, kandi ndavuga amajambo abiri nyine y'ibyo bintu bibiri. Ndavuga nk'umupastori, mvusubire mvuge nk'umuryango, n'irindi jambo rimwe rya nyuma. Ishengero rya Karimeri turaribashimiye cyane, Imana ibaho umugisha. N'ishengero ryanje aba baje nyuma, ese ko muzamubabwira muzamubabwira ngo iki? Noneho muzamubabwira neza, kandi n'umunezero kuri nje cyane. Mbere yaho mbashimira, mbere yaho mvuga ibindi abo umuryango bagihaye baza, ndashimye cyane kubona Karimeri ingana gutya.
niyo ngiye iriya ngashika ngasanga yo Karmeli uzuba umunezero peruka ikavumu iyo nshitse ngasangaho ishengero rya Agape ndababwira ngo ntimunyakire nk'umugerizo shaka munyakire nk'umuagape nusa kunyakira nk'umugerizo naje nkanda ndo mu Karmeli jewe naba hano ndashimiye Imana irishengero gituma mbivuga gutyo nzi uburyo ryatanguye nararibonye ritangura amavuta yari reze rigakura rikangana gutya bari hano n'abari hanze Imana yo mwijuru ndashimira Imana kuko byaciye mu biganza byaje Imana ishimwe kandi nukuri nukushimira Imana n'ubuntu bwayoga mwebwe nabo bandi bose baraho ari mwese aba benshi baraho ndashimiye Imana umuryango wacu turabashimiye bivuye ku mutima kandi ni koko mwasohoje rya jambo Bibiliya zivuga umuntu avuka mu muryango no mu ishengero cyane mu ishengero ko ariho n'umwuka gurimwo ho hakaba ariho anafata hanini mwafashe hanini simvuga mwafashe hanini gusumba umuryango ariko mukuri uyu munsi wa none mwafashe hanini gusumba umuryango kuko twe ibindi twari twabikoze k'umuryango ariko mwebwe mwabikoze Imana yo mu ijuru ibaho umugisha umuryango wacu ntuzobibagirwa ndagiro yarapfuye nibyo Imana yaramuhamagaye yaragiye asiga umugore n'abana abo bana bari bakwiye kuba umutwaro wacu n'umuzigo wacu twebwe kandi niwo ariko ubu ngubu dufashe hatoya ahanini ni Karmeli nukuri umuntu ntashumbushwa iyo tuza kubona abandi bantu babagorora ariko tureba abandi bantu tubashumbusha bacu baze hano bakurikirana ibikorwa by'umuryango wa Ndagiro nukuri kose ni igikorwa kinini abandi benshi tutazadukora noza kubivuga handi abandi benshi ntibazabikora umuntu yapfuye nyina aba yapfuye dakundi siko ariko bwo mwagumye gukurikirana mukaza muja kureba ahageze ni naya makomisiyo mwabayemo akumanya uburyo mukabaremera aho baba Imana ihabwe icubahiro Karmeli ico kintu tuzokivuga turohe dupfe tugisigira abana bacu nabuzukuru bacu Imana ibaho umugisha mu miryango yose iki kintu tuzokivuga mu miryango y'imibereho no mu bakristo muri ishengero ry'akarorero murakora ibyo abandi benshi bataza bakora nk'umuryango turabashimiye Imana ibaho umugisha hanyuma si Karmeli yonyine abayumbe abo hirya no hino buri muntu wese bagize icyo akora kugira ngo umuryango wa Ndagiro ubona huba nukuri Imana yo mu ijuru ubatubwirira Imana yo mu ijuru ibaho umugisha mwicane kandi saba abantu bose bari hano tubakomera amashi twobona uko tubabwira twobona ico tubaha Imana yo mu ijuru ibaho umugisha iryo niryo umuryango hanyuma nk'abakozi b'Imana mukorana abo twaserukiye abari hano n'abatari hano nanone twaje kwifatanya namwe kwibuka umukozi w'Imana twakoranye barambiseho ibiganza cyo kimwe n'abandi bose none rero nanone dusube tubabwire ngo Karmeli mutubereye ikimuri mwadufatiye iry'iburyo amashengero turongoye cyane atsaye muri abangaba b'impunzi ishengero ry'impunzi gukurikirana umuntu bigeze bene hariya nanone muracara abambere abandi nubwo nimba tutubikora ducecetse ariko mwebwe mwabishiza habona kuko ko murakora ibintu by'umuco bikwiye kuja habona nyine mwizina ry'amashengero yose y'Ibujumbura nukuri tuzobashigikira kubikorane ari benico n'ikindi cyose muzodufasha muzodusaba tuzobashigikira kuko muri shengero urugingo rwacu kandi ruhaye rukora ibyiza byo kwiratwa mu gihugu byo kwiratwa iyo twavuye byo kwiratwa mu miryango y'iwacu murenge Imana yo mu ijuru ibaho umugisha ya gatatu turarangije jewe niturangiza sinsubira kwicara mfite ibindi
ariko namwe ntimusubire gutarama. Nico naco sinogenda ntakibabwiye. Ntimusubire gutarama nta gisirimba, muzosirimba habona. Imana ibaho umugisha. Hanyuma rero ko mu mwungeri wa Karmeli mubimenye ibi, natwe rero ko twasanze muhamuterera uriya muryango tubicisha hano, mwe muzotubwira aho tubicisha, zotanga natwe 500 tubaheze muheze uwo muryango, tubicisha hano iwanyu. Yesu ashimwe, Yesu ahabwe icyubahiro. Nanje sinogenda ntavuze, mwumvisha umutima wanje mpatira kuvuga. Imana ishimwe. Nanje nabitekereje ndabatereka shima Imana, kandi kuko pasiteri Papa Samazi amaze kubivuga, reka mbanze nshimire itorero rya Karumeli ryakoranije kino giterane cyo kwibuka umukozi w'Imana. Imana ibahereza umugisha. Shimiye ministeri ya hano muri kanisa yantumiye rambwira, Imana ibahereza umugisha. Barambwiye kandi hamaze nk'igihe bambwiye, ariko numva nta kintu noshobora kuvuga, ndabate se nzovuga iki, numva umutima waje nta kintu mbwiye kuvuga. Ariko uyu munsi mu gitondo aho nateraniye mu gitondo niho numvishije ijambo ryo kuvuga, ndatekereza ndavuga ngo kwiriye kuvuga. Mu gitondo natekereje ndavati umukozi w'Imana yaratabarutse, sinobura ikintu novuga ku munsi wo kumwibuka. Yesu ashimwe. Ndatekereza mu gatondo ni mu kanisa, ntora ikaramu nsaba urupapuro, ndandika ku gapapuro, nkomeza gutekereza ibintu, tekereza indirimbo zo kumwibuka. Ndavati n'igiterane gace kumwibuka, n'indirimbo yakazaririmba nizo kumwibukiraho, n'ibyo yakora byose nibyo kumwibukiraho. Yesu ashimwe. Hazamwe indirimbo nari nabyo ndaririmba, ariko ko ndumva amasaha yagiye. Haje indirimbo ivuga ngo hari igitondo cyiza cy'ubugingo. Iyo ndirimbo nyine sinyiza, ariko iranezeza cyane kuko yarayikunda, yakazayigeraho akanezerwa ukuye kose, ukagira ngo araguruka aje mu ijuru. Icyo gitondo ngo kizaba gihebuje, kizatanamanywa abera bose, kizatanamwa n'Uwiteka Imana yacu. Tuzabona Yesu bwa mbere n'intwari zatubanjirije. Nukuri iyo ndirimbo ndavaho nishika ngaha ndayiririmba, ariko mbana nta mwanya bampaye, n'ubu nyine nditokeje, ariko murambabarira, nubushe ntosubira nayo amashimwe y'Imana. Yesu ashimwe. Harasubira kandi hazamwe indirimbo yarakunda, indirimbo nje ndetse nyayoboye n'ingene itangira ahantu nibukiye kuri iyo ndirimbo navuze ngo mu ijuru sinzabona umwanzi wanje, kandi bayiririmbye hano. Iyo ndirimbo yakazayiririmba n'indirimbo yiwe. Yesu ashimwe. Iyo ndirimbo yakazayiririmba akanezerwa ukuye kose. Nari navuze ngo bayumbe barahaguruka bamfashe turirimba iyo ndirimbo, kuko nuko mwibuka ivyo yakunda zose nizo twamwibukiraho. Yakunda igisirimba ukuye kose, n'abaririmbyi yahora ahaguruka mu baririmbyi akabaririmbamo. Ndavuga ati iyo ndirimbo y'abari bankundiye ngo tuyiririmbe. Hazamwe indi ndirimbo kandi ivuga ngo mbese Imana n'abantu bazakwibukira kuki, kandi nyatangaye Imana n'imwe. Ayo magambo yose ndi imbere y'Imana, Imana niwo muhamya wanje. Ayo yose yanjemwo sangana muno mwikarasa bare kubarimba kavati se kubantanze kuri ya magambo nari kumvuga yose. Ndavate se Imana n'abantu bazakwibukira kuki, bazakwibukira ku mirimo myiza wakazukora. Nditekereza njewe bwanje ndavate se Imana uyu munsi wompamagara nanje mfite imirimo myiza wonyibukiraho, cyangwa uyu munsi hari imirimo myiza womwibukiraho. Nditekereza ikintu kiransinda mu mutima wanje. Yesu ashimwe. Harasa kandi hazamwe ijambo rivuga ngo kwibuka umukiranusi bigira umumaro. Yesu ashimwe. Umukiranusi bigira umumaro kumwibuka, niko ijambo ry'Imana riza rivuga ngo kwibuka umukiranusi bigira umumaro, bigira umugisha. Imana ishimwe. Ayo magambo yose anzamwo ndatekereza aya magambo yo ayo magambo yose nyashira ku gapapuro kugira ngo ndeke kuja kuyibagirwa. Ndayatondekanya mu ikanisa, ndandika ijambo ry'Imana ryariko rivugwa nanje mfite gusikaramu mpanyandika mpantekereza kubw'umukozi w'Imana. Ndavuga ati kwibuka umukozi w'Imana bigira umumaro. Yesu ashimwe. Nukuri nshimiye Imana sinoreka kuvuga kuri uno munsi wo kwibuka umugabo wanje, wo kwibuka umukozi w'Imana wakoreye Imana mu gihe ciwe, Imana ikamukunda ikamujana. Yesu ashimwe. Usti w'Imana
rero nshimiye Imana kuri izo bintu zose Imana yakoze. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Amen. Imana iguha umugisha, uwo mwanya turawuguheza. Haleluya. Amen. Mu by'ukuri umwanya twari twatanze hano ni umwanya w'umuryango. Hanyuma abazaga gufata amajambo bose wari umwanya w'umuryango, kandi ntiwonekaga gufata umwanya. Ari umunsi udasanzwe twatwibuka umuvandimwe wacu, kandi muri izo ndirimbo muri ico gisirimba turaza kugitanga mu kanya gatoya. Reka dukurikize bano bantu basigaye babiri, nibarangiza umuntu wese ico wazanye ngisubiremo, ugumu giteguze cyo kugira ngo dushigikire no muryango, tugira ico dukoze kuri uyu munsi mukuru w'igitaramo wo kwibuka imirimo myiza Imana yamukoresheje mu gihe ciwe. Nawe Imana n'abantu bakwibukira kuki. Reka rero dusabe aba bantu babiri basigaye, sabe intervention ni mutambuke, mubanguke, mugira ico mushikirije, hanyuma tuze kumva n'umukozi w'Imana uhagarariye komisiyo nawe agira icyo avuze, hanyuma tuje kuja mu mwanya wo kuja gusoza dusenga Imana, tubashimira kandi dutaramira Imana dusoza. Imana ibahezagire, Imana ibagire neza. Bishop yarambwiye ngo umuntu wawe usohoka hariya hanze ahita akomeza agende kubw'impamvu abari hano tugumane. Ni umwanya muto usigaye rwose kugira ngo dusoze igikorwa neza. Uyu munsi ntabwo amashikanwa ari ay'itorero. Uyu munsi amashikanwa nayo gushigikira uyu muryango. Mupfundura ibiseke byose, ufite icyo afite cyose ashiremo, hanyuma ni ugukomeza gushigikira umuryango w'umukozi w'Imana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Turashima Imana kubw'uyu mugoroba mwiza Imana yaduhaye. Imana nishima. Amen. Turashima Imana kandi ku bantu babashije kwitabira uyu mugoroba wo kwibuka pasiteri. Turashimira itorero ryadufashije gutegura uyu mwanya mwiza wo kwibuka umushumba. Ayo mashini make tafadhali. Amashi menshi kwa Yesu. Dushimira Imana kuri ico gikorwa cyabaye. Imana ibaho umugisha. Nimubyaguruke. Imana ibaho umugisha. Nimuhaguruke, natambuke umufasha hano, n'abakunda natambuke hano imbere, hanyuma turabashimiye mwese. Imana ibaho umugisha, Imana ibagire neza. Abatabashe kuvuga mu by'ukuri bari kuvuga, ariko Imana ibaho umugisha. Mwarakoze, ministeri ya Shalom yarakoze, itorero ryarakoze, abayumbe mwarakoze, abanyabujumbura mwarakoze, diaspora mwarakoze, abantu bose bagize icyo bakora kuri uyu muryango n'ubu bakomeje gukora. Hari n'abatubwiye ko muri iki gikorwa hari icyo bazakora, bazakitumenyesha. Ubwo buryo bwose tuzabwegeranya kugira ngo tubashe kubushitsa ku muryango wa mwene data Ndagiro, kugira ngo Imana ikomeze ibafashe kandi bagire neza. Nimuhaguruke rero dukurire Imana ubwatsi mu gisirimba kimwe, tubasabira umugisha w'Imana, kandi Imana n'abantu bazakwibukira kuki. Nimuhaguruke rero, nimuhaguruke duhimbaza Imana. Ngira ngo yababwiye iyo mu babazingwino tuje imbere. Nimuhaguruke, muhaguruke dufatikanye. Ntitwokora nyine byose, ariko basi dukore kimwe muri ibyo ngibyo yageza akora. Yesu nashimwe. Reka mvuge gatoya uriya muvandimwe twabanaga muri Burakeye. Imana ishimwe cyane. Congeyeho twabanaga mu mahombi ari ahantu, kandi ibyo twaganiriye nawe hariya mahombe nzabona ntabyibagirwa cyane. Ubu ngubu nari mfite envelope mu nzu, ndi mu kubikamwo udufaranga, nkavuga ngo nzi nimba nzazikoresha iki, ariko nzifiteho agahuduma
no kumenya kuzisengera nkamenya akazibika muri envelope none muvuze ngo uyu murimo nzaja kuzuza iyi envelope nyihereza uriya mubyeyi. Imana ikugire neza cyane. Yes, yes. Yes. Imana y'ukuri komeza kunyobora urancishe musira yo gukora ibisha. Imana y'ukuri komeza kunyobora urancishe musira yo gukora ibisha. Mami kubaho ndagufite biteye ubwoba n'amaganya ndetse byaba nabasha kuza no kuvura ibyiza mbona nibiwe kwizera ndinda ndetse no kunyobora neza ampesa we ampesa ayirafuba mu mahoro nawe yemeye kusha ndinda ndetse no kunyobora neza ampesa we no kwishira vuba mu mahoro. Ibyiza mbona nibikwizera no guhora ngendera muzira nawe yemeye kushandina ndetse no kunyobora neza ampesa we ampesa no nawe yemeye kushandina ndetse no kunyobora neza ampesa we ampesa no mw'ijuru sizabona we abaziba shukuri tanito sa ai mw'ijuru rya mw'ijuru sizabona abaziba shukuri tanito sa zahabura mw'ijuru rya ariko kumusi ubwo zabona umuntu nirigiye kuzabona ingororano yanjye urugendo mfite nugo kusha umukiza niyariwe naje nkwiye zashima Imana mvuza impundu we ni haleluya ai zarambura
zashima we zashima imana ti haleluya haleluya ai sarambura sarambura abo abibasunga zashima we zashima imana kozi ai haleluya haleluya we sarambura tuzamura ibiganza byacu zashima we zashima imana haleluya 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 sarambura we sarambura zashima we zashima imana kuzipondo we haleluya sarambura sarambura mabo abibasunga Yesu we ai baba we aba ni bande n'abacunguwe n'amaraso yawe aba we aba ni bande n'abacunguwe n'amaraso yawe aba we aba ni bande ai bande n'abacunguwe n'amaraso ai aba we abo ni bande aba we aba ni bande n'abatuguwe n'amaraso yawe aba we abo ni bande ai ni bande baba tuzabayo mumunezero mumunezero mumunezero
gusohoka mbabwire, mureke gusohoka gatoya, nimuhaguruke, muhaguruke tubasabire umugisha w'Imana, nimuhaguruke bavandimwe tubasabire umugisha w'Imana. Akaryoshe ntigahora mwitama. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Yesu ashimwe. Amen. Imana ihabwe icubahiro kubw'uyu munsi. Yes. Muri iki gisirimba ndebye mama pastor yasirimba ntekereza ibintu byinshi, numva ngize amarira ariko ntabwo nibutse imirimo pastor yakoze, nibutse ukuntu yasirimbye hano, numva ndanezerewe umutima wanje. Umutima urambwira ngo nzomugurira igitenge, nzokimugura, azogende kwa mama Samaza atora igitenge ashaka, nzocishura. Azogende kwa mama Samaza atora igitenge azacishura. Dukomereze amashi menshi cyane, dukomereze amashi menshi cyane. Ko murakoma amashi makeya, amashi menshi ku Mana. Zamura icyubahiro cy'Imana. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. noneho ko ndabona muracyafite inyota ariko tukwiriye gutaha hakiri kare, sibyo? Ariko Yesu arahari. None ga mushitsi wacu agiye ataririmbye, ariko ese ndukiri ino apotre, ntukiri ino muri iki cyumweru, uracyari ino? Noneho ibintu iyo byabaye byinshi kandi byiza, niba byiza twari kubigabana nawe, kurabona uko umwuka yabigenjeje. Ni amahoro, tuza twumva kimwe mu mwuka kandi tubyakire neza mu mwuka. Haleluya. None rero kugira ngo dusoze neza, reka akande buke nimara twama tubasabira umugisha mutane n'umugisha w'Imana, mugendane n'Imana kandi mugende mutekereza ngo si Imana n'abantu bazakwibukira kuki. Gatoya gato gusa. Namenye kuri se w'imigisha, Imana y'imuri biye, erega sinakurekura.